आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहनबदा मरुब पाव विकसित भारत की मंगलान मंगफाउननब होनबदा केंद्र अमसुंग राज्य सरकार पुनः थबक तौमिनबगी तंगाई फदब लई हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी म्यांमार सरांगनब थोकलिबा असिगी येंगलगा ngomkhai paringda drug amasung khulai la lonba tingnaba ngak senbagi thabak angharanaba मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना केंद्र की पुंगनिंग चिंगसिनख्रे नागा ताबा मफमसिंगदा यूनाइटेड नागा काउंसिल न कौकिबा पुंग कुनमरी की सद्दाउना मियामगी मौसागी पुंसीदा चाउना अपनबा थोकले इंडियन मेड विभाग न हारी अवांग नोंपोक भारत अमसुंग सब हिमालयन वेस्ट बेंगल की मफमसिंगदा लागिबा चयवल असिगी मनुंगदा नोंग कन्न चुगनी अमसुंग यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको अमदी कनाडा न युम्बु ओइदना फीफा वर्ल्ड कप लिसिंगनी कुंतरु ngasi अहिंग नोंयाय मतुंगदगी हौरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी मालेम मसिदा तंगदु लैतादबा अमदी मारा सेतबगी फिबम अमल लैरबसु भारत थाजबा अमसुंग अचेतपा फिरेपका लोइनना मांगलोमदा तपना तपना चंगसिल्ली नई दिल्ली की राष्ट्रपति भवन नीति आयोग की 13 सुबह गवर्निंग काउंसिल की मिफम सरुक यारदुना श्री मोदी ने हाई केंद्र अमसुंग राज्य सिंहना अपुनब दायित्व लैना विकसित भारत की मंगलान मंगफाउननबा भारत मांगलोमदा चंगसिल्ली प्रधानमंत्री ने हाई तेंबांग पिनबा वारी सानबा अमसुंग अमगा अमगा ताथोक तासिन तौनबना लेबाक असिगी मंगलान सिंह अदु मंगफाउनबगी लंबीदा मांगलोमदा चंगसिनगनी नीति आयोगना मसिगिदमक मरुएबा थौदांग अमल लौरी मांगना हाई मियामदा थबक फंगनबगी तंजा पीबा स्किल प्रोग्राम सिंह पांगथोक्तुना मियामदा वाखलोन सिंह पीबा नहा सिंहदा मगुल लेबा शिक्षा फंगंदुना लेबाक असिबु चप मानबा मियेंगदा अमत्त ओइबा लीचिंगदा सेमगतनबा थौरांग सिंह पाइखतसी भारत न तोंगान तोंगान लेबाक सिंगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सही तौनदुना पोथोक पुथोबगी चांग हेंगत अंदुना पोथोक सिंह असी मपान लमदा थादोकनबगी तंजा अमसु फंगले लेबाक असिगी अमसुंग राज्य सिंगी तुंगी युम्बीदा अहेम मियेंग चंगदुना इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047 हाइबा हिरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदना पांगथोकिबा 13 सुबह नीति आयोग की मिफम अदुदा केंद्र की मंत्री सिंह नीति आयोग की वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी यूनियन टेरिटोरी सिंह की उप राज्यपाल अमदी राज्य की मुख्यमंत्री सिंह सरुक याखी नई दिल्ली पांगथोप नीति आयोग की मिफम अदुदा सरुक याखिबा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना फोंदोखिबदा गृह मंत्री अमित शाह अमदी केंद्र अमसुंग राज्य सरकार की अचेप थौसिलगा लोइनना मणिपुर की आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिबम सिंथानिंगाई ओइना फगतले आईडीपी सिंगी खुंदा लैतानबगी मतंगदा मिफम अदुदा वांगांगदुना मुख्यमंत्री हाई केंद्र की मतेंगा लोइनना आईडीपी सिंगी रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज की मखादा तांकक नाइना मखोइबु खुंदा लैतानबगी थबक चथरी सेनबा सही लिसिंग अनि कुंतरुक कुंतर की ओइना पीएमएवाईजी की मखादा केंद्र सरकार ना अहेन युम लिसिंग मंगा सानबा अयाबा पिरकले मांगनाई सरकार हेक पाइबदगी लमदम असिदा शांति हंजलनबा होनबा खकनतना राज्य असिदा खुंदारिबा जाति कांग्रुप सिंगी मरकता थाजनबा हेंगरनबा थौरांग क्या पाइखतली म्यांमार सरांगनब थोपना लमदम असिदा सिंगनबा कया मायोकनरिबा अदुगी मतंगदा वाफम सिंग फोंगदोलदुना श्री खेमचाना ngomkhai paringda ngak senbagi thabak hena kangkhan anba surveillance system phagat anba drug kulai amadi mi lolombagi thabak thorom singi mayokta punna thabak paikhat minanaba tangai phadaba lei haiki मुख्यमंत्री ने भारत म्यांमार ngomkhai wangmadagi drug pusilakpa amasung aina yadaba mongda khulai pusilakpa thingnabagidamag ngomkhai sambal khabagi thabak kilometer 50 loisingkre kilometer 30 gi thabak haujik haure मणिपुर शांति अमसुंग चौखटपरोमदा तपना तपना चंगसिलगली हायरदुना मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार अमसुंग नीति आयोग की मतेंगना विकसित भारत अमसुंग विकसित मणिपुर अमा ओइनबा पांदम थमले बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयूम सरदार देवीना मणिपुर की राज्यसभा सदस्य ओइरगनी हौजे हौजे राज्यसभा सदस्य ओरिबा महाराष्ट्र लाइसेंबा सना जावगी थबक पाइबगी मतम थासी कुनमाथोइद लोइरगनी मणिपुर की अमत गायरबा सीट असिगिदमक श्रीमती सरदार देवी नतना अतोप मिरेप अमतना चोंथोरक्तबदगी महाकपु ngasi मणिपुर विधान सभा की सेक्रेटरीना मिखल असिदा लंबा याउदना माइ पाकले हाइना लाउथोपगा लोइना सर्टिफिकेट खुसिनखी नागा ताबा मफम सिंगदा यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी ना कौखिबा पुंग कुनमरी की सद्दाउना म्यांगी मौसा की पुंजिदा चाउना अपन थोकले नागा की मियोय तरुकी असी बक्सांग फंखरबा मतुंगदा मिसी असिगी मतंगदा अचुंबा वायल फंगंगदबनी हाइबा दाबीदा यूएनसी ना सद्दाउन असी कौखिबनी अखोगी सेनापति पाउमी ए हेकी ने हाई थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंगदोकला ngasi अयुक पुंग तरुक हयेंग अयुक पुंग तरुक फाउबा सटडाउन कौखिबनी मियाद अदुदा चेनबा मियोय सिंग फानबा अमसुंग कुकी मिलिटेंट सिंगा सही तौनरिबा सु लौथोनबा यूएनसी ना दाबी तौरी
Joint Tribes Council Manipurna total shutdown sogot loinana UNC na taliba dabi taruk adu kendra amasung Rajya Sarkarna thabakto onthokadabani hari. Shutdown asina Tamenglong jila gi mafam kyada chauna apan bathoki miyam thoraktuna lambi da gari thinki kaithel school college sing thong hangkite sarkar gi office sing da mi karpgi chang nemki. Maragasta Senapati leba Naga People's Front NPF Manipur State Unity Office sakang dabasingna amangata tholam le hari thodok adu ngarang ahing nongyai aduaida thokibani hari. Naga Misam Taru Asiba Haksang oina phangkibagi thodok adubu Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina akan mamongda yaningdaba phongdorokli. Kokomigi cherolamana hai mara laijadaba misam miyambu pharba matung tamthina hatpa haibasi miyobegi lichat nate mayor asa general sing putoktuna ain geba matik chaba chera pigadabani. North East Students Organization NESO, All Manipur Students Union MSU, Communist Party of India, Imphal West District Council, Manipur People's Party, All India Trade Union Congress, Manipur State Committee, Bishnupur District, Rongmai Baptist Churches Council, Rongmai Scholars Association, Peace and Integrity Committee, Kiangai Amasung, All Kiangai Nupi Chakot Thorang Lupna, Miyoi Taruk Halambagi Thodo, Adubu, Kana Yaning Daba Pongdorokli, Paugi Maraktana, break ama. Diamonds Project Department of Pathology RIMS Imphal na breast amasung lung cancer na naraba patients singidamakta 3 molecular test ki khudong chaba pijari hairiba test sing adudi breast cancer gina ERPR HER2 noi amasung KI67 lung cancer gina EGFR mutation test amasung ALK ROS1 PDL1 IIC test Testing asigi mateng na cancer layang bada amasung targeted therapy da jauna mateng oigani. Akupa marol gidamag Diamonds Project Department of Pathology RIMS tatanabiyo. Nupida amadi nupasingda toina naganba thyroid ki anaba makhal suna yengbaga loinana Manipurda ahanba thyroid scan gi facility leiraba AOI Babina Specialty Hospital thyroid cancer gi high dose iodine therapy gi khudong chaba pibaga loinana CMHT PMJAY health card amasung government employees sing gi su khudong chaba pizari Dr. Singna tumor board phamduna anaba singi layengda chauna mateng pangli akupa marol gi damag NABH phanglaba AOI Babina Specialty Hospital Sajiwa Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Tabiriba pawasi Akashbani Imphal degine. India Med Bibhagna Awang Nongpok Bharat amasung Sub Himalayan West Bengal gi mafam sing Kerala Karnataka amasung Tamil Nadu gi mafam kyada lakliba numit mangani degi taret ni phawba asida nong kanna chugani hari Kerala gi mafam kyada nong chugani haina orange alert lauktokre Kerala Karnataka amasung Lakshadweep gi samudra khongban singda leiba ngami singna samudra da nga phaba chatana khangali leiba gasigi awang nongchup thangba saruktana thangja numi phawba len yauna akhak arau amadi akanba nungsit sitkani hari Amaromda India Meteorological Department Imphal Center ki paw matungina Rajya sigi tongan tongamba jila singda lagliba numin mangani asida akhak arau yauna nong churaba yai hari Imphal East, Imphal West, Thawbal, Kakching, Jiribam, Bishnupur, Kangpokpi, Churachandpur amasung Fredzolda ngasi amasung hayeng akhak arau yauna nong churaba yai atai jila singdasu ngasidegi hauduna lagliba numin mangani asida akhak arau yauna nong chugani hari Senapati Jila ki Deputy Commissioner na National Highway 2 ki phibam yengsinkre nongju tha laktringai mangoina na lambi asida sengot sagaliba thabak thorom sing Deputy Commissioner na yengsinkibani khongsat aduda highway asigi mafam kyada khudakta sengatpagi tangai phadaba lei haina mahangna phongdokki nongju pantha matamda lambi paring asida apanba yauduna chathok chasin yanabagi damak NHI DCL da Deputy Commissioner na pautak pikre Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Component 2.0 gi makhada Management Information System gi matangda numinini gi oba Rajya Thaki Training Program ngasi degi All Secretary ki Conference hall da hokdokre State Level Nodal Agency for Watershed Management Manipur na sinba thawram da wangang aduna Nodal Agency asigi Chief Executive Officer Dr. Rajkumari Sunita Devi nai Kendra gi Department of Land Resources ki portal da Management Information System chang naina update toba yamnamak tangai fadri Mangnai matam chana project sing mapung phana loisin na bagidamak mari leinaba officer singna apiba matam da thabak loisin na ba hona gadabani
Griha Mantraloyna Kangalapagi Matungina, Rajagi Home Guard personnel Lising Ahum Chahum Marfudra Mari, the Henganaba, Raja Sakana Paikaliba Taurangi Matanga, Kangalanaba High Court na Mari Lenaba Sing the Kangan Kre. Manipur Home Guard Employee Welfare Association na Tangalakiba, Wakat Amaga Mari Lenana, Ngarang High Court of Manipur ki Justice, A Gunesor Samargi Court hearing Chatakre. Maduda, Rajagi Una Lady Home Guard Masing Asi Sanction Strength the Henganaba, Nauna Semkiba Kaksing Amasung Jiribam Jilagi Oina Personnel Samri Loba Amasung Hangduna Ladiba Posing Menkanaba Raja Sakana Paikaliba Torang Sing Sayol Ahungi Manungda Aiba Oina Pakumpirak Naba Kangan Ki Manipur Innovation Society Imphal na Maharashtra Borders Under College ki IQAC ga kusam naraga Special Intensive Revision SIR lisingani kuntaruki matangda nomayoba miam punna khangminnabagi thoromama college asida pangthokre Thoromaduda IQAC gi coordinator Dr. N. Somorendrona Ganatantra Satpa Lebak Amada Nagarik Singhi Adhikar Amasung voter list yaunaba SIR tawbagi maruiba kayagi matangda wangangki Haujik Chathariba Special Intensive Revision ki saruk amoina Bisnupur Jilla da BLO singna yumthong numthong changduna check tawba enumeration form piba amadi digitize tawbagi thabak thorom sing jilla asigi District Election Officer na yengsin kre Thawbal Jilla ki manung chanba Lilong Thawbal Wangkem Hairok Wangjing Tenta amasung Khangabok Vidhan Sabha Kendra ki polling station singi draft list phong le hari hariba draft list asi mari lenaba ERO singdagi yengba yagani hari Paugi Maraktana break amamo Kari nune kabar handu isar sar lambien sorok tu sar sar Kari wa katon Kari sar ngata ngai re kana nune nune kisigi sar hai ris bo Sar hai ba nati katon SIR hai ba Kari SIR Hoi SIR hai ba dine Special Intensive Revision hai ba Aduna kari hai ba Voter list gi ne yauroi da ba mi lokthok pa aduga yawga da ba mi buna hapchin ba Ataina kari Voter list eligible oi ba voter sing tamak yawon na ba ECI na ne SIR chathabane me kunthra dagi June kunipan fawbada BLO sing na yumthong kuding chatuna enumeration form mention bagi khongchat aduda karigumba mention leba form adu submit ta hodraba draft voter list ne ming yaurak la Aduni luri ni hari sini dia aduna akopa marol BLO dagi logodaba natragana 1950 da call tawadaba Paujenjariba Chief Electoral Officer Manipur Akasbani Imphal dagi pau tabiri Kulumdoi Suba FIFA World Cup Football Isingani Kuntaruk United States, Mexico amasung Canada na yumbu oiduna ngasi ahing nongyay matungdagi hauragani. Tournament asi lebak ahum asigi tongan ba sahar tara tarukta pangthokani. Ahanba match ngasi nongalamdai pung taranithoi makhai tabada Group A gi match amada Mexico gi City Stadium da Mexico ga South Africa ga sanagani. Ani suba match na hayeng ayuk pung tare makhai da Mexico gi sahar Japan da South Korea ga Czech Republic ga sanagani. Mathang thagi taramapan phawa chathagadaba tournament asida ahanba oina team nifunipa saruk yari masi hanadi team kuntrani thoina saruk yarambani cup asida group tarani thoi khaidoktuna athoi ahen tanagani haujik sanabagi makha taba pau Mangsatabam Premananda dagi Humfumonga Suba Sarchurchan Singa Memorial Football Tournament lisingani kumwa kuntaruki ngasi mapal kangjibung sanakiba match ta anoba imagi mangal M khabamna Juvenile Club pu panjil aniyama da thoikre ngasi sanakiba atoba match samada Udlo FC na Neroka FC pu panjil ahum sino da thoiki Humfumonga Suba International Subroto Football Tournament ki ngasi sanakiba chei taramanga makhagi match ta AG Memorial Academy Charangpat na New Public Higher Secondary School Khangabok pu panjil amasino da thoikre sei taramanga makhagi match ta na New Public Higher Secondary School Khangabok na Khongjom Standard English School pu panjil aniyama da thoiki sei tara tre ki kanglupta Royal Academy Wangjingna KM Blooming Higher Secondary School bu panjil mari amada aduga Khongjom Standard English School na Lamding Higher Secondary School bu panjil ahum amada thoiki tournament asigi sei taratret makhagi kanglupta Royal Academy Wangjingna Khongjom Standard English School bu panjil ani shino da thoiki ahum suba khomdram ongbi hizam Mema Devi Memorial T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta Napsa Kha Imphal na RNEF MICA mayang Imphal bu DLS meta ran taruk henduna thoiki Marisuba MNCA Men's Under 19 One Day Trophy lisingni kuma kuntruk ingasi Lions Public Ground da sanakiba match ta MPA Thongauzamna SCCC Singdemai Thongam Laikai Buran Cham Kuntra Taruk ta thoikre Tauthong Khudaiban Nampak ta sanakiba match tana Sedo Thamai Banna LCC Lamsang Buran Nimphumanga da thoiki Thawal gi Mojing Public Ground da sanakiba match amada C
DCC Sagolban Salam Laikaina CCK Khongmanbu Ran Chani Humputra Mapal the Thoiki Aduga Model Higher Secondary Amasung Oriental College Ground the Sanakiba Matchana Trau Kwakaitil na Crow Kamnam Bazaburan Ani the Thoiki Manipur Amateur Kho Association Amari Thobal District Kho Association Gimine Makada Numitara Mangani Chumna Chathagadaba Summer Kho Camp Ko Ngasidagi Lokongpat Lampak the Hodokre Camp Hodopagi Thormaduda State Kho Coach MD Majid Khanda Azamba Kudol Pidun Ikai Kumnaki Rajesh Thagachari Premananda Arubida Maruba Pau Bixit Baraki Manglan Mangpau Nana Bahonabada Kendra Amasung Raja Sarkar Puna Tabak Tominabagi Tangai Fadabala Haina Pradhanmantri Narendra Modi Nahari Myanmar da Sarang Batoli Basigi Yanglaga Ngamkai Paringa Drug Amasung Kulai Lalon but Tingnaba Ngak Sembaki Tabak Kankaranaba Mukhyamantri Yumnang Kemchana Kendri Puning Sing Sin Kre Nagataba Mapam Singda United Naga Council Kaukiba Pung Kun Marigi sat down a Miangi Mausagi Punsia Sound upon Batokle India med bibang hari awang nongpok Bharat amasung sub Himalayan West Bengal gi mapam singda lagdi ba seul asigi manung da nong kana chugani amasung United States Mexico amadi Canada na yumbu oiduna FIFA World Cup lisingani kuntaru ngasi ahing nongngai matung degi hauragani Paul loijare